жардам беретін болса, Allah subhanahu wa ta'ala 73 ta keçirip yazatı. Peygamberimiz aytıyor, bir adam mazlum adamga, bir muhtaç adamga jardam berетін болса, Allah subhanahu wa ta'ala ona 73 ta keçirip yazatı. 73 ta. Oşo 73 ta keçiripti. Bittasi de o adamın dünya ahiretinin жақсы болушуга жетиштүү болот. Allah subhanahu wa ta'ala bir adam birovga bir muhtaç adamın bir mazlum adamga jardam berip turadigan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala 73 ta keçirim yazat. Oşo 73 ta keçirimdi. Bittasi de o adamın dünya ahiretinin жақсы болушуга жетиштүү болот. Kalan 77 keçirip kıyamet günü daraja olur. Kıyamet günü daraja olur. Şöyle Müslümanlar biz bir çalışmalardan cevap ile dünya üstünde handaylarına patı orular payda oldu. Bırak şunda olsa da köpkeden adamlarımız orulatın özü ödülette olganlarımız memleketi Efendimiz'e karşı Müslümanımız oruç oturmakla sevdamızda kalsın. Hürmetli öğretmenler yeni oruç ayette namazı cemaatlerinde yapıyoruz. Yeni memlekette zaten büyük bir özü işte üstümüzde özümüzde görünmezse büyük yerden zıçılığı için yerden şu жақсы шарттарды түзу бойынша мына Қырғыз Республикасының президенті Садыр Өскеновтан жақында 54-ші жас шыққан ушул елдердің дағы марқұмдың ұзатудағы ықсыз шығындарды азайту бойынша біз дагы ушул мыйзамды өткөрүү боюнча көптөгөн бир чогулуштарга көрдүк, жыйындарды көрдүк, айыл башчылары имамдар менен. Анан мына кечээ жакында орозонун аяктарында дагы бир жолу чогулуш өткөрүп, мына бүгүнкү айт намаздан кийин не кылабыз деген маселе болду. Эми урматтуу тургандар, биздин